Shubor nakaslem jong unong san hima. Uba Bright Star Well marbanyang MLA jong ka Voice of the People Party na Maulay Constituency ulaong. Baki nongkit kan ke VPP kim kwa banle kem ki kena banle keli man lekas ngi ke sarkar jilla halor ke expert committee halor ke bahak tung kam tung jam Henry kum baka sarkar jilla kalade bantung kin abet hado bakin dedam. Uba Bright Star Well marbanyang ulayat huru baka seng VPP kalade banye kenduru ya menteri rang ba ke jilla Konrad Sangma namar kajing ai por hado shisnam nya ke expert committee kala slam palat namar ki kwa batang hapo Henry benai kala biang palan. Habis dia berkata reservation policy ngi la ono do menukong. Abang ni kani ka apo election manifesto ko jungi ngi bu ya ka. Ndai tang mangi. Ni ki wi political party su ki bu apo election manifesto. Tengi ho ngim sim ladon bata ba government ngi tang sawut ngi tang opposition ngi keren. Ya kani ka man. Ngira wat haki yang darbar tauan. Lai ba government kam tre ban keren PE mo ngasu pen kan mau ngi lech su pai ba. Tengi mong ru kani ka isu kani ka bangi sedang mangi. Irong sibun kila ra kani ka isu na do menchma. Henry ngi so komen ba ling ba ka Voice of the People Party kum bangi la ong ngi kwa ban review ya ka reservation policy ban constitute ya ka expert committee. Tengi la ban pen ko ngu ya ka government bahkan constitute ya kata expert committee. Tekani expert committee minta kadang ya lai benai tam kajing ya inti ke jongka. Te kumba mo sina kaliang jong parti la ongi indi na mo. Malah sin sulit sting ni kli tak reservation policy kala long gumno. Nai la dem constitute. Bat ka ni ka expert committee minta kala apri la ka jongka. Kam. Te ka ka bang komen up na kaliang jong pat ba kalau ngin up ka ba report ba ka expert committee kan. Ai syakal sarkar. Ibu leno rank tu ba expert committee. Em kumba PE kat kumka statement ke bala ai nakaliang jong government wat u chief minister ru kabut kila ai por ki sisnem. Tengah try play nakaliang ke jungi ngila let pan kendu chief minister yong ba sisnem kala jerong pelat. Wat u chief minister ru agree. Ndai ongin pendem kat ba la nakaliang ke jungi yong dah kemunu within 6 months. Mo la de ban pendep kan expert committee. Ki kata teka nong gumno. Ada kerana ke jing lut phut dan sibun ki pak ke jing lut phut ki bam phoidai ru em. Abang ya kerana ke reservation policy. Nei. Te la kam don ke expert committee manu pat ban pen. Ni dong kam ya kata. Te kata ke jing pelut ke ba dong kam man pelut. Nei ki don se ki pat ke jing pelut. Mo. Ni nak kalian ke jong ingin sa shim ya kan ya. Mo ke jing pelut jong government ki babun ki benta. Ka ba nuksa ka ba khat ka ling ba ki chairman ki co-chairman. Kaji pulut iki ka ba ngena dai keren dai kala long sabah pelat. Dalam ko abang question geli soy kata se. Dan jemput you kita ki co-chairman. Ka ba mi na kita ki co-chairman. Ka ba mi na ta ki advisor kita ki chief advisor ki ba kat no phungut chu. Kaji pulut phut ka pisah jong ba. Klem dan jingmut. Dai kat kani ka expert committee ba ni question yang kata ka jinglut tengah so kalong it's not wise kan. Ni pai tingi dong kam ta.